naću Sabuš Počul, jer dolazi nam ekipa iz Zagorja, ne biste vjerovali, i to kvartet Gubec! Bravo. Kaj se vidjelo Zagorje, kaj se vidjelo Zagorje. Kvartet Gubac! Gubac, momci, Rajko, Željko, ili Žac, jel? Vinko ili Vinc i Adalbert ili Birdie. Mislim, Juci, evo ja bih rekao, mogu te zvati Juci, nema. Da pače. Adalbert, to. Kvartet Gubec, drago nam je kad ste došli. Vidite protiv kog budete se borili, pazi ovo. Njih je dva, ko vaš 4 su kad se... Nama je još draže nego Mirku kad ste došli. Znači, samo satrali ove Zagorce, treba te Zagorce sve strašnika, da? Kaj vidite? Kako su se spremali za ovaj odlučni